byinshi tumaze kumenya tutari tuzi ubwo iki cyorezo cyatangiye. Twatangiye dukeka ko ari giripe isanzwe nk'izo twari dusanzwe tuzi, ariko nyuma tuza gusanga itera umusonga ukaze wihariye ubuza abantu guhumeka ukaba wanabica. Uwo musonga rero ntago rwose twari tuzi. Hari n'ibindi bimenyetso bindi twari dusanzwe tuzi bisanzwe nko gukorora, ariko gukorora nabyo twasanze ari gukorora bidasanzwe, n'ibintu bimeze nk'akayi nta gikororwa. Umuntu aravuga ko ati ndakora ariko nta gikororwa cyiza. Iby'umuriro mwinshi twari dusanzwe tubizi no gupfuna cyangwa guhitwa. Ubu rero hari ibindi twamenye nko guta umutwe cyane cyane mu bantu bakuru basheshe akanguhe, no kwituragura hasi. Umuntu ukamubaza uti witwa nde, ntabashe kukubwira uko yitwa, utuye hehe ntabikubwire. Ikindi twaje kumenya nuko hari abantu badafite n'umuriro, badafite n'inkorora, ariko bakakubwira bati ntitucyumva uburyoshye bw'ibyo turya. Ibi ngo bijana no kubura guhumurirwa canke kumotegwa. Guhumurirwa ari impumuro nziza cyangwa impumuro mbi. Hari ikindi kintu twamenye tutari tuzi rwose. Ubu ngubu dukorera abantu bose dutekereza ko bashobora kuba bafite COVID-19, tubanyuza mu cyuma cyitwa scanner cyerekana ukuntu iyo virusi igeze mu bihaha ibyononora cyane. Ari ubona nyine hari utuntu k'utubumbe tw'umweru, ariko iyo bigeze mu bubabare bukomeye ubona ibihaha bisa naho birimo umwotsi. Hariho ibitaro byinshi usanga bifise za scanner. Ubwo umuntu avuze ati jewe naho mutoyimpima munshire muri scanner, barashobora kugira icyumva bati ivyo ari byose turabona ko hashobora kuba harimo ikintu. Umuntu ukorora ufite umuriro adahumeka neza bagomba rwose kumukorera scanner. Ahubwo yari ikindi twamenye, hari abantu baba bafite sikaneri yerekana ko ibihaha byangiritse, ariko wabapima virusi. Ko twebwe ubu ngubu dupima virusi, ntago turagera igihe cyo gupima ibyo bita antikoro n'abasirikare n'abasoda umubiri ukora kugira ngo urwanye virusi iyo yinjiye mu mubiri. Hari abantu rero dupima tugasanga nta virusi irimo, ariko wabakorera sikaneri ugasanga bafite ibimenyetso by'uko iyo virusi yanyuze mu bihaha ikabyononora. Hari ibisobanuro bibiri. Ubundi ushyira akantu katije kariho ipamba nyine mu kanwa, mu muhogo cyangwa se mu mazuru, ariko ugomba kugacengezamo hirya cyane, ku buryo iyo udagacengezamo hirya cyane ushobora kujya gupima ugasanga nta virusi irimo, ariko kubera ko utagacengeze ngo hagereho virusi iri. Bisigura yuko rero hari abantu nuko virusi ishobora kuba umubiri warayirukanye, nta virusi ikiri mu mubiri, ariko rero mu gihe yamaze mu mubiri ikaba yarakoze amororerwa, yarangije ibihaha. Kuri uwo wa mbere no kuvuga yuko hariho igihe bashobora kugupima ntibapime neza bakubwira ko utayifise kandi uyifise. Iyi rwose. Hanyuma muganga, abantu baguma bumva uyu muti usanzwe uvura malaria witwa chloroquine. Hari n'abawugize ko icizere bati umuti wabonetse, kandi hari n'abantu bakomakomeye bari kuwuvuga. Chloroquine umuntu yoyifata gute? Koko ni icizere? Oya, nta nubwo ari chloroquine. Ubundi ni hydroxychloroquine. Ni nta kana ka chloroquine bayita plaquenil. Naho iriya chloroquine dukoresha muri Afurika tuvura malaria ni Nivaquine. Ariko rero uwo muti wa hydroxychloroquine ucuruzwa ku izina rya plaquenil, n'ubundi dusanga tuwukoresha tuvura za rubagimpande cyangwa indi ndwara zitwa lupus. Ubu rero kubera ko abantu barashaka umuti kandi nta muti dufite, hakaba rero abantu bavuga bati se uwo muti wenda ushobora kubuvura, mwapfuye kuwunyandikira. Ubu ngubu ministeri y'ino mu Faransa, ariko hari n'izindi za ibindi bihugu byabyemeye, uwo hydroxychloroquine plaquenil turawukoresha ariko mu bitaro, tukawukoresha ariko abantu tukabakorera ibizamini by'umutima, kuko iriya hydroxychloroquine yitwa plaquenil ishobora gutera umutima uhagarara. Tugomba rero kuwukorera electrocardiogramme tukanabakurikirana kugira ngo batagira ingorane zitewe n'uwo muti, kandi tuvuga ko ngo tubavura coronavirus. Ariko uwo muti ntabwo tuwutanga wonyine, tuwutanga tuwufatanyije n'undi nyine ubundi twakoreshaga uvura izindi mikorobe za bagiteri witwa azithromycin, ariko hari n'undi za antibiotique zindi dutanga za spiramycin. Ni ukuvuga rero ko tupfa kugerageza imiti, ahubwo hari imiti myinshi irimo gukorerwaho ubushakashatsi. Hari iyo nyine hydroxychloroquine plaquenil, ariko hari n'umuti n'ubundi tuvuza abantu barwaye sida witwa lopinavir.
tuvanga n'undi witwa ritonavir. twumva ngo umuravumba ushobora gufasha. Umuravumba ufasha gute? umuravumba usanzwe uvura agapfura, uvura ibicurane, uvura agakonko, ni ugukorora, kandi iriya coronavirus itera ibyo bimenyetso. Hari ubushakashatsi bwakorewe kera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu kigo cyitwa Clifametra. Ubu ngubu hari abantu nyine bakoze muri iyo Clifametra dukorana mu ishyirahamwe ryo gutoza n'ubushakashatsi bwitiriwe George Nireveke, niwe washinze kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ni nanjye uyobora iryo shyirahamwe. Dukorana na University yo mu Ruhengeri, NS yo mu Ruhengeri, bafite rwose ubusitani bwuzuyemo umuravumba. Minisiteri yo mu Rwanda rwose na kaminuza baroke gukorana n'iyo NS yo mu Ruhengeri, bakora ubushakashatsi ku muravumba. Arakoze muganga Leonard Nduwayo. ngo umuravumba rero ni gukora ko ubushakashatsi kuko hari ivyo ushobora kuba ushoboye. Ano makuru yacu yaragarikiwe na Jacques Niyitegeka, mwijwi mwari kumwe na Robert Patrick Misigaro. Mararikire ejo amasaha y'imvune imvano ni yandi, ntimuze mutangwe, mugire akaruhuko keza, mugume mwiyubara mwikingira.